Assam Assembly kili kecipati cie tu mapan. Sitami election officer hin pen kadokawi aphan sitami apor la pen arni patik pondo. La sobor teng pen si election kecipati dun cie tum am sitami sai do anta cepatang ponang. La sonthot se dam tang thel poni phai korea ki thomani sitami kiwangji MLA kili kahut kecipati dun cie tum araphan sitami apor nomination lo ki jok. Kipadu siapor laki arni kang sampor phai ki thom an thik pondo. Bonda West Karbi Anglong District Palo Rongkhang Alisi Constituency 10 All Party Hill Leaders Conference Structure Somen 10 Thonesper Rongkhar Sitami Kili Kachapati Dunji Kanpura Nomination Alo Jongtunde Bonda Thonesper Rongkhar Bang Election Officer 10 Ki Hot Ponapor litdet aphi kejok dam ajok Election Officer Bang Deng Thekhidet Bonta Thonesper Rongkhar Bang Sitami Nomination Alo Deng Vek Nangji Pura Kejok dam Bor Apor Akut Rara tum kachini dun deta Hamren DC asaihem longa banki chodut. Bangso puthak aparim MLA Mansin Rompi kaninje pono tenke election officer pen non porphai ke from anabanki nomination ke jok dun tang anatum amena bansi aklang kon 3 at na ko. Bonta non-apor litdet aphi nomination 90 jok dun chua banki chok chele. Lapen non-banki BJP Rotoria so tumba chari ningkan captain tanglo. Sita rola tuma banki non-sum pikhanjang. Lasi non-banki BJP aphan parem na hukusi kirang kathinu ninju tum. Bali ke thom apor phai ke thom anpini man ma hala hui nomination ki paper pi halo ya nomination paper pi bangke hala notice board losi no ke ki pina ko. Bangke non ke constituency ka chepeng lo hai tharu sirakri si rongkhang legislative assembly constituency ke congress tum hansi peng lo ipesa se to apen congress tum ta hai tharu sirakri ni amri legislative assembly constituency ke ipesa se pasi peng lo dasi la opposition ke do an nona bangke वो चेथाक थेपिन पेंसी बीजेपी का पेरेंट के पांसी लगे के क्लेम लो अपन बीजेपी बंग रैंपेक कोसी नोना मके आंखे दिखाई गो न्यूज़ रिपोर्ट KTV न्यूज़